Omureeberezi wa North West Ankore Diocese okuhiga okuyaba n'abatize kanisa ya St Mark Kashambya erikushanga omuri Bigyera. Ogu yabanza n'okukora emigenzo y'okugibatiza hamwe n'okugishorora kandi bwanyuma nikwe kugirangirira. Ubwanyuma yo kushorora ekanisa egi, Bishop Magezi yashaba abaikiriza okuguma nibaheereza Mukama obutosha. Konka tubajyaha kigambo cyarangeza tutakashansibana nabo takashansibana nabo abakugenda kuzahamya yosyo bakagenda yosyo mushijo kasike kayo badine na mwonyo ukashita mu mukacwambare ukarya ukaza kurya yosyo na za muchomo ukatahamuka shamushanje gucyo. Okushorora ekanisa egi hati nikimanyisa ngu yatandika kubatorizibwamu hamwe n'okukorerwamu endiijo migenzo y'ekanisa. Bishop yatahaga ngu nitwe twekyuse omutima yitu tube abantu basya tugendere omicwe y'abakristayo nko kweshemerire. Nsima obureeberezi, nsima obusabadikoni, nsima nabishemwe bona becwekeke kugira ngo bagitiremo bwesije kandi bagikuza tozama supporting. Omuganda makuru bakuru b'amadini omu makanisa bahigwa kwetantara emize y'obushomankuzi omu myanya ei barikuheererezamu. Okushaba kwahebwa ya Isaac Atkundo ori omuhezi wa chancellor ahabwa North Kigezi obwari kubuganaho ba corporates b'ekanisa ya All Saints Haroricom omu Rukungiri municipality omu district ya Rukungiri. Atukundaho na yashaba abakristayo okugira omutima gw'okuhwera enshoberwa. Make sure that you serve others and get a positive impact in your community. Your corporates in Rukungiri, what are you doing for our strategy? Andrew Kananura omukuru w'eminyeta ahabwa North Kigezi yashaba abaikiriza okureka kushisha sente omu bitaro kubagasha. You have to open the entry points for money and cross the exit. Receive and retain. Multiply. And to our corporate members, if reflect on it, are you influencing where you are? Are you influencing something? Amakuru agagasha kwa Timothy Mushabe na Dan Basibye.